Bayethe wena waphakathi igama lami Savannah waka Maziya ngibuya eSteki eLubombo chief wami ngathi ukhona lana ngijozana waka Maziya induna yami ngibabe Simelane mine i-background yami ngisomabhizinisi la khona emhlabeni wonke nginama office eDallas nase New York nase Singapore nase Germany Nkosi Bayethe ngiliswati lelithandzako live lakubo Bayethe kule business lengiyo ka mining ka infrastructure ka ICT na financial services sengifundele okuningi Bayethe ngimember ye group lekuthiwa C200 Bayethe i-group yabo make emhlabeni wonke labarana ama-business collectively of 1.4 trillion ngimi kuphela i-African member ngiyabonga Bayethe ukuthi ubone ukuthi mhlambe nami ngakwadi ukuthi ngisite live Bayethe na uqala i-business Bayethe ufunza lokuningi ufunza ukuthi bantu bafuna ukuthi bati kutsate bantu bafuna ukuthi ba-sacrifice bantu bafuna ukuthi babe loyal lokunye lokubonaka ukuthi siyadinga lokuthi silive sifundzise bantu ukuthi batokucasha hayi nje ukuthi baqashwe kuphela kufuna futhi sibe nalengqondo yokuthi singemaswati noma sibancane ngama numbers Bayethe kahle kungena singisi incesi ngama numbers ndawuzama kodwa singakwati ukuthi silide kulida kuyi state of mind akusike ama numbers uma singakhona ukuthi sonke sikholwe lokuthi singakhona sonke sibambisane sonke sikholwe lokuthi lelive leli lingakwati ukuthi lilide emhlabeni singakwenda lokho konke ukuthi kukithi emaswati masifuna masingafuni futhi sizahlala singanalutho Bayethe lokunye lokufundzako lapha na uhamba ngamabhizinisi ukuthi ku-important lokuthi wakhe utshale ihlahla lapho umthunti wato ungakwati ukuthi uyawu-enjoya to have plans for over 100 years to have plans lakwati ukuthi noma ngabe sesihambile thina lesihleti lapha kulendlu bantu batakwati ukuthi lelive leli i-progressive akusi impossible lengi strong Bayethe ukuthi ngicala ukuthi sikwati ukuthi sifocus on STEM which is science, technology, engineering and maths sikwati ukuthi sibe a large production country sikwati ukuthi nathi lakithi kuphumele production of all these things ekukhulunywa ngato lapho AI singakwati Bayethe ukuthi siproduce ama semiconductors ama drones ama robotics singakwati Bayethe ukuthi lead in the area of battery manufacturing lama bhidla ngena etimotweni leti takusasa langena kulo mbane wakusasa langena kuko konke lokudzingakala kwakusasa netincingo lesisebentako Bayethe mina ngikhona ukuthi ekuthenini ngiyabonga ukuthi Bayethe nami ngibe khona lapha ngifuna nje kusita Bayethe ngifuna kwati ukuthi emaswati akwati ukuthi atithembe akwati ukuthi nasibambisana singakwenda konke lokho ngifuna kwati ukuthi samasati futhi ngikhona ukuthi lapho bahlobo bami lenginabo emhlabeni wonke bantu betimali funa sibasome Bayethe bete lapha kuthi ekugcineni emaswati abe live lelikwati ukuthi liphela abanye lingaceli Bayethe wona phakathi